Right, got you be tigin pain kom. Tuan Jim Yo Pamala. tigin got ke pela langan tigin treskal. Ngan aul got la keiwa in movement na keiwa las kusai in fact shui la lap las na sin got papa. Ke belchis be guest la kan daga kowos. Mwet las kusai in akula na ke kuno kon na ke set tesing. Siya ko siya tatari ke kasing kol na tuwosan me akala me mo ito ke lotes mo sapta si fosse na kaya ko. Alle foto to sakta alle usipe oye si makadin to limo mana yok si pa ito ke fosse ako. So in when na pel na kay wa masimet kat we met ke kasing me ko siya nan mishulo sa in fact me lain mo keiwo ko pain met las na keiwo ko sa ke pelsin we show no man kat ingan lalap yok ingan las ke pelsin la kat pain ko mo le to ko na ke pelsin na ko la in long meliti na ke lain mi sing yo wana ka dakal menge in pel na keiwo masin mit ka dinano kat ko proel fakulo wana ka dakal men pel na ko be tin treskal kataka from kin ke malitut pang share notes proile pekya petiga taka no juro so asing yok shipe tika in matana ni last minute na kataka ui mai no ka dinal som pukun proi ke mangne me fatako hakulan cleanse up machi talitia nga 2014 pang mon siya kelas mga tais ke ministry class shift ke Payola Pacl of Los Angeles past professor chingel arpe alusilal California La Mirada area ali tiga class chingel la kalamina ke ouiyen lutilal pella sum lutia la sum aulu met dikimat na kayo tay in sanctuary tay law malu si mamait na kay wangay ko nakadetala body of Christ kat pa body of Christ church matalag na kayo te building siya pa church tala som ne we mataproy siya met na kayo siya singkat met na kawain tagal na la ini kat na siya sin age cash mai ko cash mo lang god el proy aulu na mwet nga laliat la manyam tak fashion away ucha na nom alu shelo sa na lesom tuwe motuna welcome fakya kulo kya kum tagan mat na ka wa mata na som ni mita ako lang preach to ko yang na tari preaching la la silpa som ligilya kya motuna Fast compare efinasin na kumpangon niya. Basta si bang, metsupo si bang. Ligina kun taka patle, ligina kun taka shasho, ligina kun mema, taka darun God. Throughout the week, na ngina taka ni in sanctuary, bros, siyak met nagawa mauchak in long, ikat na in long cast mode. Na som welcome imait nga. Tukun na preaching no man kum so maki ko wi kya nga lap ina kay mo ngan kum show no man ba flow ke Wednesday ka tera Bible study sing ke Wednesday kain mang finasin na kum ta ko tangon ya el jomon mangen mo bang mai dra dal na kay wa ke la so makula now with that it's the same concept na ke ko sa online ministry ating interest ka dagat proy ke mga sham akay yesisin siya ako la proy ta iniketlan na sin mat na kayo wa iniketlan pa na siya katin fact malan ka ti malan mo ay sham na bumne ka tira na
Paul selfness ka Silas pen wala tumote. Met natolo. 4-4. Faka gospel sin. Te na met pakantin ma. 4-4 kaya. Met tolo na masisi sa kyangan. In pasasi fan na kemalan ka. Jok supe. If you got idea na, mana ilya chike last 7 years in the Kushine congregation. Katu siya masinge, in fact, kowos in proy pe, man pang mga ina in proy kun. May chisis la ngan pa 4-4. Fact ek mange, sa mosla, laitangay na kaya mwet. Pasya Thessalonica, Lu Thessalonica. Tana eschatology, end time situation, ma metaphor siya kaya pa, pointed siyum. Namne masing yok perspe. So, with that in mind, with that in brain, kat na fun na proy ka belching. Kadin halle. Lulalfongi sangkulon na siya. Sangkulon na singkat kaya malikes na siya ka fung siya tako. Taka belching. Ara siya na factual lalap kurang na min siya lowos. Inoy lang sila katin pel na kayo wakadeta ka na tiging tres ka magkol aru si Lars proy Pacl we siya ulang na pabe na ngapen ngayon na proy lang na kayo nga na kayo na galle shu kakshin kat ke pel chinge nam nas kat sum na ke proy ke pel pabe tamashin ka shaw kat mol si fan no Lars siya falle na kanina bash na siya pel na gawa ke mo siya kakshakin lang kalang pakutan yoklom na siya kay siya ke mo siya kat matala kat mat fok kat mat kuluk o yan na sa falye mo tong o kasi pen patient siya pen pakutan yoklom na siya kay siya kung muteng lang kung mikes lang siya katin lulalfongi wan na tung Jesus Christ lalda ka Misha mauliak ke makuluklas. Kataka ke Belgian exmen ko maki. Te kala shifena ke ben pakoten yoklong kum second na Belgian din taka pa ako lang long. Kas mo long. Inakay kat kay si. Inakchiwashi kat kay si. Inakas makinya kat kay si. Siya wana mat saplom mat lalving long balls. Silas at the mote. Elos in fact when makum fact na sielos. Or kapelching at lalfing lang ngon no wikat. Kusang ngan mission Tuna ka in fact kumyak ke mapayalom magain. Papa ka true kaksakin kumgyap. Pel na kayo. Kat kulo malabla. Ngon man ka din kat kay siya lulalfongi papain kat ke mo siya. Kung promise ke ngon man kat na siya los na kayo siya for laulia. La sidia ki matchingan. Mayan ngon man kat ilyak na matchingan into well. Matay matchingan. Kumakkalmi ka kas mo lumamit na kayo makustain. Elte in 12 makena. Ngon no mo el shish line got kay si kishbing kat akustin napnas papaliti kat katindi ouiyen or malan ngon ingat kay si lulalfongi wana pole lakkal na mo moling ngon na pamo ngana pa isla katila may susta ke ngon man kat wana Jesus Christ lakkal mi ka sons up tatolu fostolu na rin meko Elakal mi sin met sapla lolo sin de somni ken Jerusalem matana ni ken outshot mo sanction. Mo sanction pa katen na impel na kay wa ke mo sing papa nam na litigat. Litigat na pa hakwak lomer malomen. Wana ko makalam mi son sapta ko foslong lako. The only way we can worship the Lord is in spirit and truth. Naragatal kakshakin gum ke managawa papa. Kat kulo malap ke
Kung si pe kesta ka din taka metigat fast na met ka din spell na le shui malap kaksakin kum ke sangkulo na syum ke placings after placings magadeis ke mojing. Mta ke siya ulasha. Mta kia siya klik natas klik wear klik katkulo malap. Main siya magadeis in pel na kayo wang. Katkulo na ke me physical fitness lasha. Kanike financial fitness pe. Or malash. Mana ko imagine na siya on a daily basis mga to room me. Agat kaya fe malap to kunti tuwing litikat inaksuwasikat ke stewardship lan mga na kayo. Lamit life na kayo mana kayo magadash siya musingin mana ke toko siya ilong. Hindi takan hinu siya self-centered siya magat wuli kimat niya hinu siya la kumikuik pikat kadin fakak mana kayo kalan sa pito ka shalom. Wala makatliya ke latalal Paul. Ilalakak siya kin lulalfongi finan Thessalonica. Wang self-centered lalos. Al daldaga focus in kalan sa pito ka shalom. Nagatalya shui kak siya kin kung kat papa ke mawala na pas kadi sinlen na kayo. Kat tetuwi pa improy na manas or makin ka din na papa finan ko sign litit natas in pel na kayo wakikas mo nung klik sik natas met force natas mukula matan. Wala kapin maluto si mata ka katinesam katineta mana kayo message long katina we need to know the message. Know the message, lift the message, and be the message. Kachuy malala papa. Te pe malkan na improy ke matlash mata ke manon manas lalos ke pelsin. O ya magadash ke pelsin e yurum wangan maupe akes makinyagat akayigat manas lasha in may flong kat na ke mapayalom ko yan na kayo wa makadash kyang inakes makinyagat la yurum wangan misya amol magay na nasilos na kayo wa sa lulalfongi kat proy ke matsyaw kla na lars ka siyaw mamtain asyo lalos ke belching silpa na kalwin ni akes makinyagat yurum wangan misya nasilos na kayo wa sa lulalfongi kat proy be ke matlash Kursaya ng ministry focus strictly na kaya matlash kursaya. When archmat kalensap mo min matanfel na kayo, you make sure of that. When pangit pakot ng yoklom na sinfel na phone. Naragata ka proy kaya matlash kursaya, specific but in general na sinfel na phone. Siya siyak na madake, sikosyok ka kikiaplal siya na kipelsing. Siya sun na isus like ang online ka. Kadin full na ulit lulalfongi, taga din isus like ang online kipelsing. Na sak fusasing siya flocking kat kipelsing. Papa pakot ang yoklom lang kalang lom. We got. Kat kaya fa malap mo, kesulela lom kal holang siya o ilom tamat na kayo. Inwe na mga kung sang na siya Paul kaya gas na Damascus. Kung intervene kaya siya pinpakot ang yoklom. Kung ikalal na. Wangan mau pa yung papa. Mana kayo wa siya niyom. Kung kaliki mana kayo wa sam na rela mana kayo. O kat papa kaya siya pinsyakos tayo ng was na siyong. Kat patatyang na kaya ouiyen. Akin siya uyakat. Akayakat. Na manas. Wen na makalimiyak. Kung liye mana kayo. Kung asyan na kayo. Kung kaliki mana kayo. Kat falya na kali nakfalatsi kumitala. Wangan kat wan ako. Kung kat mool si fanalas. Kaya kat taga proy kaya matlas ko siya. Kat tipel. Mal ka na yung proy kaya matkulas. Matak kaya siyaw sisik. Siyaw lalap. Kat timal ka na kanin proy beke. Matkulas na kayo wama. Aske leadership position na kaya local.
state, national government lash, kat proy ke muteng kialus telik natalus. Kat proy the shuwas lumin pangkat ke kunokon lash. At the kat proy ke church leaders lash na ke wakushay. Met lash kushay finan ponpe kat proy ke los finan Guam, Honolulu, Kona, Ilo, Lanai, Maui. Kat proy ke met lash finan Seattle, Texas, Indiana, kat proy ke Dawi. Met lulalfongi west na kayo. Met kol ke kai siya. Churches slash. Tagadin Tuna ka sisista ke nganem proclaim la chisel dagan misa molya. Kadin forlangen small mapatpa. Papa kumito kada proiben kaya fe manlap to kunak kay mit na kayo universally church slash or locally across the globe. Kadin Tuna persevere ke pelsi. Government leadership across the globe. Kat proy kalos to losin sukumin bel na kayo. Lulalfongi laivin komwangen ewangen ma. Eshik. Kat proy tamat na kayo ang kalim. Leaders na kayo wafelin kalim gela. Kaya puplagden nila kalim. Lakom or makalal Nebuchadnezzar. Coming control. Kumrep makin Persia, Greek, Roman. Coming control. Wangin matan fel kain taga metigigom. Wangin might kain taga metigigom. Wangin matan fel kain taga tukum. Wangin might kain taga tukum. When kum infinite, manakawashin yo. Lala ka din bash kaksikin kuming pel na kayo wakimawin Son of Allah, Jesus Christ. When a vision, mission statement sa crown line ministry, ako lang nakitagalan lang ni Pacl. Katruy kaksakin kong kamanagawa, lalaka din nakfalatsi kong a long cast mole no, a mole kun. But pray in the name of Jesus, yamit lang ulas kat pray. Amen. Amen. Kaya, kat kulo kaya proylan met nagayo. Layla taga dinoro yang nagayon pel nagayo nakadakalamin pel nagayo pel nagayo met siya kokosin ngon madalo. Malimekos met siya nga mola. Son of Flockman lame. E kaksakin God el worship el proy na siya God el ligya fin shaklala lulalfongi lala inkat magayana nalalle shangin sin God el refer el afflection el shangin sin God bang may akin chuya God kat completely depend on him nakataga sham message na ke gospel sin na wala pel na gawa kataw siya sko na nak akaye pe proilan met na gawa na kat taga na ke majutu to at interest ka la taga pe from inakaye kat pe I see kin Tigin verga. Ons wat ik ook verlengen na. Wat kan? Okay. Well, I'm not like share live cast lowos at the back. Makunek
xin lên in sang anh lơ mà vô vô yak bạc nơ xin mali mình chế vô vô ta cơ từ kinh mê keo kewa bayina ka đến vô bèo ngơ kewa vô los na na kitu aslan ngoni yok yok elit fosh nga hinna naklak ta shagash leyen musi makunek kinganando may ngigiwa ak foto to yeyen na sinlipla Indo asla masaplak na sinlim Insang lang mawawayak bak na sin Maliye Main tewa wada ka dugin may keok kewa Bayina Kadel po bel na kewa Indo asla masaplak na sinlim Insang lang mawawayak bak na sin Maliye Main tewa wada ka dugin may keok kewa Bayina Kadel po bel na kewa Well, kulomal lap ke proilan man nagawa kulomal lap ke on suko mati interest kale siya. Kada ako lang sum na ke malutu to. Ta metiki kada fashion me danga ngishelen ta aklen mutlash nge. Wala sham prominak ke yena. Eluche bela belsina eluche kada fan na ke malutu ta ne tar malutu ta na leta ka kalya. Kalya ke si proi kalya ke on in fashion lik we sham prominak keok ke malutia. Or ke bel singa na stikin to ka cham na ne kum ligia pa na ma kum ligia ke malutu ta na kat fashion me fin ko tikin. Right, lumalap kaksin gat kimulas kewa. Ana ke fakla le Mr. Liban damlela. Man bain gos na kewa ma kain mano kain ta wigat yang ke tusengi ya. Setem senge au algos ni chingan gos ke lelan lashina nge level na Washington State da pangashwe. Damle Liban el aulu vashmet Larfin San Antonio, Texas. The commitment sila na singat paingin daga keiwos. In some bray, begin malutluda, suda bray kene daga kadingkain. Ang eteni ke mayen. Malan gada fact, let there be one interpreter. Eldigan some begin na siya flay of lokota na mapakanak sinaliki. In fact, massive fun na. Na bayat ka pa nagimul kade loang nage inina singe ngon lan god inina in pa propel mga fin muangan ngon lan god ki mga tak fasye kataka na in or TikTok ma ining yenga masi mga tash ke malan god de malal le Mr. Lipan de malak de malan in magila na simwet Alan Kalansa mga tash ke vehicle instrument na metiga de fastmet en anta ka pen we gas lagi ikas sa sige malutu dange yok shipen apa nakrin ta kalowosan sham kun nagi pasta si tula moton lomalue ashla pal welcome ikasi ushuk pelos balala oyo ko full ko fresh ko fakya get a feel of it metigilo sumata ilushuk ya pun mo ta kewa as a welcoming Kafus mo ito, ay pa nakikatapail,
Specific protocol son my kavus taluksya na iniwela. Naraw siya specific na siya ka din tala. Kat siya nga kumalo na siya nga. Ilda na nga akom. Aspel nga ako maurasyak. Aspel kat siya sa fungya. Aspel mo ito lulalfongi katakat. Kalya keiwos na level lang. Pangekyato yen. Kat tapos ito maski. Nga akom tingin kapsa kat tapos masin kasaw no ki. Ana siya being vinfella. Far from. Ana ki nga kalimya. Takala siya. Ala yoksipe na siya shivena. Nga living proof of it. Nga orek makin na mapay mga lutoy lang eh. Kisipin, matawak lang ko. Nga takane, we persida lorek man nga shifel na connecta na. Hey, kung bangon na skolom si Vena, kung bangon kumukay na pamukula, he's gonna sit you down, humble you down. If you know until David, if you know until Samson, if you know until Peter, maforgan mal si Vena matamalut dute, siya nga, na panang we have to come with contrite heart. Kadin na in masalsalan siyas nakakonect la wangin na pangat konsum na way kat falok na yaron. Na panang lowos sa antioxidant ana ke wostiye mo siya nga kat prostitute yurik malangata nakalmen faksingan nikum ko sho ашкат siya katsum loang nakikatay na masaya. Netoon ko stoy mo tolo syukmet to ko sa ilan kada masusustal. Na manakewa siya will be in place. Namalat na sinsiyamet makatuan ni rol na Mr. Masafong. Matuyang siya from yung dan church nila. Ngay ta prestan siya nga pakutin dan gat na sila. Matsimat ka, samsam tukuknas ka, samsam ki, urik maging kikiya, baksasak mga, kaltari nga fanero nga nga. Masyeng ifale. Tingumeta ka samsam ki kikiya, baksasak, take it away. Not in front of the church. What do you can samsam, singa narayam dan mo ito. Be the message. Live the message. Mwet mo ula, fakya, ikat mo kuya ngayon. Amat siya nga ilegin siya met kolasyon. Na nimit kong si Bera. Dahil fuskiya, wiyaniya, wikakatay na maatilya yak. I don't care. It has no business in that kind of setting. Because man malangata, inan siya na sisnig revelation. Inan kareni. Na Mr. Liban elfinitin nga takata, tenga na siya, ngayon nan fulok lali. Lakat klan sa ba, kat tiyo na klan sa ba, kat klan sa ba, sitan. Siya mo siya nga bang eh. Mat kula siyole, siyang to din fakla maswas pa iya. Na mayet ako flamole. Manifo, kat na phone na siya dala, urek masing eh. Ngalang siya wala lang Mr. Lipan. Pero siya na malfurla, el connect. There's no other way. El walk to talk, talk to walk. Nga ito ala, el te urek mapanang urek malala, mda na pekin maluto to. Nga ito pa mo lala. Siya tingay meet, nga el siyak na hangover. Parang alang si wala, may yun po, el ito pa, kanon mo laga siya tena, wana kimtan kiya ka tala, siya nga el tena ilya ka tasik manilfak na si matikin, at lang si kumakay na, nga pa kumatong makin mole. How beautiful is that? Ilorela nan to ko sa sipa nga. Lame faka mole ko. El nawi ang kan fulok gimasin na papapangon niya na kaya. Na panang, kung filmet payak siya, matayan si kiyom el nawi kom. El te luti in church. El te luti
yematan mwet. Matan singan el nawa mugultamalan talik natala bangan lutilala. Finaş masil ki instrument ya ke church el fact na sin mugultamalan fam mugultamalan. El vingatin masya shaman na sin dalik duman mamkulan in model natanak kikastan gat sum tafo pe. The masima yoko be the message e kompa message singan. Na panang akita ko kigasala ko la. Ngatet kan ko kay shrimit. Atiya taka kumindiye. Wangan mameliye. Pokas niya kasha papenalom nga. Kat na kayo yusor urek magan patru me ana siye. Wangan siye falet tiki siye. Na wal siya uda ka na feste kat mantaka katashik. Tatena ikallala siya kata. Kat papalito la siya kata. Na panangara kikat ka nga kat sangkayas na fonan sa bakanek. When pela pa samang Te pange priority lan mo ita na kikumta ka wikat nga te tafong lesi. Kumfin pa kumta talik tuman, may tin siya uluman. Joshua alvak mo, as for me and my house, we will serve the Lord. May declaration la kumin siya uwan. Tolo sin dalik ntik, di kinistan niya nga oswayak lagi nga nimnim ang dalik. Nga ni difference. Nangafak na sin mga kung tatle, katikan kayak, masi makat ka na rapa. Just be the message. Do by example. Kaya ta roing nga mo ekle ka nun lom siya. Ito sa akilenek. Yokli na kayo, wakipel si mga masik kaya tolusom la. Shifel la. Ngamdara, kain sige nga ta wikasin kong sipela. Masak mamasingan ang jenge ko sa online ministry, may natikasam ko na Trump. Matikasam ko artificial intelligence. Makasam ko Jesus Christ, the crucified man, pangakasam kayo. Kakutin lang, malrela. Apa na nga nakilin ko usmatakawan? Inakilin, kamtay si Wiyashke, si Sher, Kuloki uçaklaman. Yok şipen de kalıman. Pain kom, madin siyawan, ayep. Skip. Lang silas nem singe. Ayep fin pa tamdal rospange. Pana siskyak nge. Pinan kid, most service in Washington. Tamdal tamay from lanay, klomalap, at ligom penganalen in wikat. Kadita ako lukusan na awikas ngayon. Ako na taka na wikat. Pangimas mayok sipe umita na ipkunak pamlalipan pa kadinte pwen ko siya na kinfal-falin mi siya. Maluti mo siya nga sugarcoat. May takisyaman ma may takilong. Ete na muli ko uslik. Nanganakilin kumpe, the last of the Moigen, ki Cormac Patpang, Papa Winfin, from Honolulu, Looking at Lekum Yakil Dusing a bell, long last nation Jawan. Dixipe Wishking Ashpen on Lulu, Damdal Delita, Romeo, Long Malapki, Akandikum Yakpe, all Damla Lipan. In fact, I, Damle Lambert Jackson, Kakshigan got get the Gabeloman. Now, Metsi Yak Nek at the guy in the Rekmaki court, Bellis, a Gasha Nawai, at Dawaki Saip and Ki. Ay dahil lashki nga tawrek mo hospital wuyape. Kula dahil tinag yung alikom yako. Ang pahin kumpe, tamula Stinson wakak. Kula kaksikin kat. Kika chut pelikom yak, in wikat yang. At amday kin as always. Kula malap kita kaluman. In kain, wikat akay matwias matagangay. Matsi ingay, namulipan kumita matsi ngay. Namal wikom. Basket meat na ya. Nada lose a check. Diksingit, dikna, smatche. Pauline Jack, lumalap ka asluman. Shorlene Harrison, lumalap ka asluman. Pangamit mga liye, nikipel singe na from Guam, half a day. Namuljun, lumalap ka asluman pekil tu singe. Kat alengan sa sakin kita kaluusan.
Na pangamit mangan ka na kalena. Insulpe na kalem shipe si mga data ka na kaya in ka na ka keiwos ke maluto to. In oko kunene maluto di singe pa. Ouiyen si na masikyak kipelal pol mange. Pa esamanya pape na nga kumaskem singe. Nga nakilan ko tamday kendi Korean tamday siwiyash nga Aliel tamlel siskyash nga dakaw minda andakang shela sa olumdan sang relationship ng klamala kat neighboring na pange met mas nikipesing met mata ka tukal ka defaklen ki safla ya men tamlel lipan nila ako lalanda ka uskat minake oyasi mettikila ngayara lutila ka anak kalimila sonna shimet koshay som lutut na ke Pacl ke IS level na sumra internship la finengo shay. Na mistilipan ba matsingan. Siya no yenge som ni gen mga cham genge. Ke som lal na Middle East siya som service like the soldier. Som ni Jordan Egypt and ngam dai we bangun ye ngam da samram na silke. Belgium nga mas. Bangun dia. The ingan som na ko siya round neck churches nga ay pengain som bridge Hawaii, Kona, Ilo, Ponbe, Guam, sesa ko mindie. Dalik ko siya sa ingan som ke caliber siya. Manaliyak na payla. Wangan inganik lang mula la si Fana. Anak ang akalimia. Fingal siya namdagi molin lakak sila gilmita. Masenri at man kan lala siya ula siya. Katlakan siya na siya ngalakan man kan lala siya ula ka siya. Man kan latris la. Man sikyak na mola ka belpas. Sige one excuse la kas GPS. Ngakan som fong tolu len tolu. Tiflok na rin siya ula ka. At dik nga na mil. Pangalapanik layan mol siya nga misingi. So, in kasha kata shiki kasla, ilya si masikyak ki malutu si madat ka na kenge, na mistilipan lata ka, in kan dutikat kenge, si mamay kekla na sika pa, in itala communication, sham alma na tricky si. Nga fact na sila tamalipan nga akum niya, nga taka ni kimatwa siya nga konekta na nga orator siya. Nga fact na sila. So, orator communicator, it can be very tricky. Kung nalike wisya siya, fakang masin sin wisya siya mamang sila, delal fakang nga siya, safta yata te message siya pa asya. Convolutiyaki. So what is heard and repeated is not always what was said in the first place. Evidently, kadeta kata pasikyak finendes lon naikange. Polis mas the leta na welcoming si personal leta sin luti akay inokala lulalfongi. One of his most powerful message inuti ke second coming. Nangatuin siya nga. Paano ba si Paul luti kaya? Second coming king of haklang Masinge, matnan ka mas second coming ila na rapture. Kung binigay sa sites to ni ka saptakot, fasingal dolo na kisingal algos. Kung maliyak lang, matlalalfongi na kewa. Lakum mamutuladarin na babama. Elos fin matlalalfongi, may kekla kalya ka ki rapture siya Eda soek kimano siya. Glorified body, nagipukan niyang siya. I'm not talking about second coming. Maraming rapture events yun It signify o yesima faloknyak me Moses. Kaya si makat mo kay fan na dalal pagpagiwaya. Nara ki meto sapta singalit ko. Uda ka Moses, na uda ka Elijah, na James, Peter, John, Jesus Luciak, inner circle la. Dalo yung gimeto singalit ko kay transfiguration. Na Pacl Elijah,
May nevin shafla felam singi, di shafla felam singi, rapture singi sikyak singi. Mutlalfongi nukewa iyon na Elijah, siya epena inak patay manoyak na with a glorified body. Panga rapture singi na nga tamalipan fin mata, takinim tayan siya, makikipin kalansa, nangatal na wangin le. Kumangat na mwet map kalansa payangan na wangin le. Dahil talakyak singi. So, masih matakan ke second coming nakom te lang si sikyak na get amalipan le fat kakata yeke when us tribulation a great tribulation jakat te lang sim take kata mait gana mo rapture singa sikyak tar kata so masih saipen wam dasana when Mariana Strange pa lalimit fellow dahil pangon mo daklasitan kabri tar kaya tao siya in fulfill and mafalokyak. Pangit missing out of the gospel. So, ke Paul is again Shimon second coming sing. Ke el Shimon tarya na asmut luti kikiyab. Imagine this. Ngata ka luti ngati kinsiena. Na pasta siya taka tukok te kupoya luti laka. Anda na sidel rukne taka Shimon. Tena alito. Tamen na walan yok ligi machi masum na mata forsiak. Why tikin treskel remon nga? Why malim still liban nga? Ngapa pastor? Di na pasi seraki mete cash pena matang liban na tika remon nga finance ba ma paraya kung gandi ki orek masingalit ko fasin ki singaw. Eldar sham Amatel ulang ya scroll am tali kama. Tala semani fall nagi ma scroll. Scroll singe baikle nagi form singe papalam singe. Na ena na nga tamlipan in sham papal dumanan yung kumni faski kum compare pang fact check. Tamlipan nga fact na siya el fact pa na siya. Kumnan ka masya fact check iya kum. Kata pa tamasin kasaw. Naraka tuyak inaro alu ni tawi siya. Alu siya met. Kata pangon mo kata kiya pa mo ita. Te faking masuwas pailan ka ata. Nakatufok yang nga papla. Marala alu sila ka. It's not about that. It's going to the lost, the hunt church. Be the message mo Allah. That's where we're coming in. Kat connecta na moji makatash kemeta, kiya pa katle. Dahil kiyas kem ta kong ta kini na naklalosa, ki maupe katarang at pangat payin na sis. Na payin nga musing matayin na kiyas makong ta kini, muta, anin nakanlala, mukui ko sa walok, katamalipan, elisya penganalin. Misla pa siya de konak, mende konak Jesus Christ. Ora wangin lo rekmansin mwet. Nada we form yang ki uniform ki Christmas agati mol matatat singa pa yokshipeo. Why win the world and lose your soul? So Paul el the kind, he want to comfort those who are lost. Kishipin kan sham singe. Convolutia ki masimalikia soma. Na panangara malutut kita ko. Misyenge kat papel bangol na mislipan ng daga sham. Iplak kaya bang atakain na we aklin kowos. Nakosta ka kilan misyenge ka din kan takain isisinsi. Kameti kila tako ngan kanusi onzo kongen kan sang usi kasi masam sama pa pala na siya ngan ma display pa na siya met matakonge na onzo konge masap may dekang sin mosi siya masap singa ule kiyotlu aspe masap onvo singal dolu tako na patiya siya taka shaman mataka lutiki insewo kirlendo somla
Maapena ba si Jerome ke insiwo mayen chermaya va ke chermaya tolngol si was tolngol si ke tolngol akush e ashma sa puleng sa si langsikat kin sium keiwa kin nim keiwa ke kalum keiwa ya langsimut talang no mana kim langsikum el pepa Lord of Sabbath para ngakom sabat when na keiwa na ngakom de kan kon gunrek malaja when fakulan ngon inenan sikyak langsi mislengan arunwo pasisel mong fushesh si fenalemfer self-control wangan masap lang si maingi fingat tekan kalya po Genesis to Revelation na unsa kong I should sum it up for me and you kaksyagan God ki
Kat kulo malap ke background che we from in pine met na wa lash matik interest kalel tagal giye na wala ben ale shu kaksigin kat ke course tagal giye me prelos ke shim na ke shin siye na kat na wa shem ta ke background nan we kat ke pelching pine kum show man pe ka daw she ma reaching rete la broila ke na kat fashion me ara ke pelching na manas we are ready. I'm at the Ritian, she back telling me she fail. Tuna ke keok, Gasco Bangan. Na Gashing this a particular interest ke steadfastness amid persecution. Steadfastness amid persecution. Now, Pangan Maricha, Lu Thessalonians, she a Fosina Gagos. And that's where read Marshall Paul, Silas at the Mote, Nashin waiting church Thessalonica, Shamitlan God Papa Tamar, and Lamb Lord Jesus Christ. Longalang and Mishla, Nashi was seen God, Papa Tamar, and Lamb Jesus Christ. With we are in life, we got in a nine Sankudan Nashin God, keiwos, Pelnagawa. Fall na siya sinara ouiyen kaya ben lulalfongi lowos ouiyen na kapkapak along silang kay siya shuwos na sin mwet niya oya pe yok gali paingan siya siya pwanang konkin keiwos na sin mwet in church na kay walang kat konkin kay ouiyen muteng lowos lulalfongi lowos kay pel in kalya keok na kay wamasyong kowos napanan siya ma me topic chilash nito galkeo Tuna ke pel keok si bena fogon manage fosimeta kata proile ke mariching nakatago ushi yakata yana ke fosakusne kat proi obaba gat long gas long isyung niya na ingat kay siya din li matkalan saplong Paul, Silas, Timothy. Ilos arwin matana kaya akwaklong inakaye matlalfongi long church, body of Christ. Siya kalamya na kayo wa isus lagi ang lanlan God. Na manas litigat kadin te porong mo na kadin mol kan lalfongi ko. Kaya malomin kat kay siya. Kat por kaksing kong ke Jesus siya matlang mas. Amen. And we've been a background ma tikin treskal dagal kia tari me at kalam garash la luel tas mosla Paulus mosla na church Thessalonica na lord makin blocking a god we throughout siete sunga lu teswen in alle karungen la ahmet klan sapwelal pe panakel kalam gel Silas at Tomote. We singen el sompen a na ke or puklan or ma ke pelilos 4 pelche mit los fash missionary trip che met aklu aktol ma singe background na ke lutes no ke saptas se fosina ke akos el tagadana pelna foto tugunel smosla ta se met e koren na sin church Thessalonica el sin smosla ma ke litiki kia Thessalonica sap me leta simet na lin Thessalonica ma yok special talle atresia pa matlal funyan fo se klam ngai mi chena me tal artuti fat mo ngai mi chena mi chen mo para el chimuske she Thessalonica sap ta ko fo singal don ngai singal go mo met lal fun mi che met mol me matlal fun mol eutakya pangan rapture si minor and from kunya utakya shen na nagelata at luwing el taga sampram kin mo lutiki ka man taga sampram mo sikyak taga lon lay matar at kan somni ka saptalu me
nganu she ngan right lapen na nakat fa flok na ke fos akos magat trade la to sapta lu ke lu tes no diga kala mengi inge ke katakal an lem las Jesus Christ ake tagani las rol ngaka fina shi was metalal vung year osin tia sign for she kenanak lowos kato asla ke kashima fa malen lan lem sik metari pangano yeshima polle or magin lata lulan sin metalal vung year Thessalonians liksenina akaylos in the patachang nege lutikitia na lord magin restrainer she samfak moil or magin ke lata sing lord magin much bang el tulok niya el pakaringin mana kaywa el chakuluklenains tesatsikya na akalami bega lata sing mo el chakuluklena le penchi malasikya ka na fa takaklu fa sikya. In other words, utakyak church ke rapture chinge 7 years of tribulation chi matene leke saptaya esikya el chakuluk na ele the rela treaty peace treaty she ta infulwan ye coaching and nakanausla pel keok ngan pasikya ke saptal me or somni ke sapta singa ke revelation elosin de force Paul el samram mo elosin de force el chakuluk lena es la sikya kara mangan na fat Jesus el taga ke second coming te okla na makiki plan no fon so pangan picture sal ki mine nan share mitigat fatna ke fossil na gakos pangan oye si maletaga samram kin mo inge na ke mo chinge el chakuluk na el ke take over the el teka when restrainer ching and pakateta bible from mo kat the Holy Spirit el ashna church chinge ash matawag na ke me day of Pentecost esum na ni ke rapture ching naro Mashima na kanin focus na kaya nga na kaya luti kikiyapsingan pa me katin te ilya kya kata utak kya yay koshik kya ke 7 years of tribulation second coming fataka when el chakulukla na le very manifested during those 7 years of tribulation namkan taka liye da kya sapta singal lo singal tolu kya fat kya el chakulukla ka pelche da taka abomination desolation chima ke temple chima yash ke 7 years of tribulation chinga all il chimi nakshi washim ngani losin focus na ke masing it like penche il chakuluk na da ka na fa follow back clue second coming na wana tik interest ka la kalam na ke loop na ke ngan matlal fu na kay wa utak ya eso yei koshinan chikya second coming taka. Second coming in saka me Jesus established 1,000 year of millennium kingdom sing. Na renovation by fire ma pidel from ke leta lalingan. Yak sashi yak le fel in kasao ke renovation by fire na me fela sasha in kasao sasha. Pangan magantasan no inchi kyaka. Masih baka din ang focus kengin na pautak-tak sing. Ako lang nakiutak-tak sing baka din lulalfongi. Na ingin na ifing katsumtak ya shallow station si matagangan. Format si mapolil boy makin ngay fact la siya sumaslan pangan. Fagya mo masil Paul sala siya tumote. Siya electricingan ta na Mwetland Church, Finan Thessalonica, na channel greeting siya langkalan pakutun yok lang lemkat in kowos. Pangan masingan tayo na kadin liye. Focus na kaya matulungan ni met. Nakanita ka liye na kaya oya masik Finan Church for the last 70 years na kaya matklansap. Manifing kum liye ta na fossin na kaya luungan. Elta ka na kaya usipan na triune God siya. Doctrines of triune God siya ma sangpekalan matulungan. Kading kalam kaya la. Elcha kulukla na kaya maul siya nga arpelim siya na kaya kikiaplal. Kat kalam kaya ma arkat siya fan na yung papa wenangan.
Na shetan el taga pena shike machingan nan mirrori. Managay wakatil ra shetan el mirror. Example, Jerusalem, temple matal el taga pena rek makinan Babylon mopangan. Na vingat som na ke revelation ta el kikiap na ro Paul el signify la ta singen in fact mo machin Paul li machin kat pamagadash kang. If in tilitie duti kikiap. Na salutation singa tetaga manan small mo mataga Malaysia kising kat met klensak ng. In other words, ngon paus met nga in fact kakukwan kat. Nagadeli nage compare nage last 70 years kemet kusay. Lagat pia mat lulalfongi. Even kataga nage doctrine si mga trampram doctrines of Trinity singa one God in 3%, God papa when ang na Satan and mirror benama singa. Kateli nage me tracken. Tracken suko masam from Nigeria Bible ba anti-God singa. Manakle ke revelation. Fakya. Siya pa peace sugong pa anti-Christ singa. Pa el siya kulukla na el pa sam from kinyak ke laita singa. El pa tagaran na may pa Christ in those saptas nga lusingal to look at tribulation singa. Mene lalamay molyak el pa may singan mo. Masing ako mas nga molyak tar. Kaya tao sin losum la. Elan mo ki finan kalkwada finchak sina. El molyak kala naktolo. Masi molyak sila le 2000 years ago nga inela makuluklan fella. E mirror yet ke 7 years of tribulation. Mga na kadin ito. Malivin nganitin la siya with 7 years of tribulation. Ale kalam mo mat nagawa matinaw chak nga ne follow on to the 7 years of tribulation. Na even kung di masikyak ngan kay 7 years of tribulation, some malitu sila tikin tres kan mising. Manel siya kulukla na lemanak time pel siya ngan. Ngayon lang ako mas kaya dispensation of grace. Kikip lang siya lang papa na taga ngan. Men pa fakya kaya son singaw, for singaw ngan. Makunela pa men, steal, kill, and destroy. To pel siya may manak talala, let go, alya, keok, rela numbering system siya. Met mati number system ngayon, marsin siya ni kapanay misya. In other words, dahil siya mamay ito, utsak na kaya 7 years, tribulation siya ngayon, kaya okliki na makat palaki masing na, panga may, luto siya matagawa na, siya backtrap siya na kaya siya siya last ngayon. Tuna ka kaya pel kayok. Taka din niya luti kikiyap ngayon, na kaya salutation siya ngayon, na kaya mwet tolungan. Paul, Silas, Timothy. Svena som sjuk background lalos ganda na mwet nga matagal kaya akwaklan God. The akwaklan mwet. That's the background. That's the commonality. Elos sisis na pegangon. In 12 by the Holy Spirit. Place yagi para taga ko factual na sin church. Siya church ngan body of Christ. Matalife nga kayo. Siya Sisisapikang going 12 by the God Holy Spirit. Now, of course, le actress luti kikiap mo len lang takatari. Nakatagata na God Papa. Lame Jesus Christ. Langkalang and Mr. na was seen God. Papa Tamasha, lame Jesus Christ. Fosinal keluwa bangan kadin li la Metolo missionary journey at luo pa mutkwek mo pangan from singan. Tapos siya sumrala missionary journey siya tolulal. Missionary tolu na fon na siya luo tolu el cover all that area from Israel nike current Turkey, Somna Macedonia, Europe. Faka gospel singa. Mwet na tolu. Sisisakengon. Place in God. In compare na ke kalain sa magatantaram singa. Pangayon si ma ngalimay na kadin ale loeng na kela. Ifo kung may lulalfongian
forsøken lidt i sådan, na Paul messen sapngan som fakna sil Paul mo pange ma problem si sikakingen na Paul si minakayelos. Kate kapasyo fakana ke o yelas monin lad fun la kom musinge finan ko sa. Omni mai ketla na si ke proe nga finsak nga le kyalem na poe ke utak yak singe na ke yei koshimai manak yak lelan antichrist el chakulukla na ke second coming singe. Pangan forsek singe in Belgium. This is we're talking about first century. Ka tram kun me 50 49 50 50 51 AD period 2025 pang na finga tila ka sustain pa na problem singa ningin wana na osteoros masingan makeluti kikia for us kusayan mga liya pa shikta samanya wana ka din musleke ipsingan na etaka pa na mo luti kikia psiba ba efinga temis efinga mat mokat mat saplan ka kat mat kalan saplan ka na kat samon main event si ma prophetical event si ma sikyak imminent kasmer kasma anytime imminent evin kat samon namne wabana kadin luti kikia pakadarang kata utak kyak masing panan samanya ka 7 segunda sapta kos fos singal toni ke singal alikos 7 segunda sapta or 7 koren singal me kos fos lamal na ke lamalakos son sapta singal kos fos sina ke tolo utak yak sibat ntasano 9 relain relevant masima podel chiminak kayemet ngan nasikummet kosam singatana it's the same concept. Wedding church ngan forsyak la waya lemel taka sikmetari mo poli la kan mo restrainer siya panas nga el chakaluk na le alle manik la metiki second coming tana period of 7 years of tribulation siya pasam from kanya ngan fingat le la ta semet la sa siya pledge alle end time events pasam from kanya ngan na efin polel simu sakaya met ngan na ifokat met kolo sa hawlala Paul Silas Timothy ke monin lad fun silas nga tesomon masmon yak katina ko lang ke floxing efotina somon yak efin tesomon yak Wapenang luti kikiyap siya bakadash kaya. Kate ako lang may klas nga na kiutak yak siya nga. Ako tram kun masyaya. Wanan tipang proud for the last 70 years, rapture siya nga na tram kun yakyo. Utak yak siya nga na tram kun yakyo. Pa-etres yak na sin matulalfongi nga. Met lulalfongi met elected by God. Met long gospel ng Jesus Christ. Full laulik lulalfongi. Kedal full laulik lulalfongi dal born again. Pang met lulalfongi. Kal lulalfongi ngangan kat ilyak na met ngan silya ki wana pole la kalimike. Efis sapta si fosingal dolu singal akos. Met ngan na kayo silya ki tingin tres kalfingom kan na solak. Display every sabta si fosingal dolu singal akos ngan defat na sa to fact lago. Tamasing yokshupe. When Paul, Silas, Timothy, they went through the same process. Mwet fat na shell cause mwet nga kadile kalal dalla ngangan kadilyakin mwet nga ningin adal for fact. Actuosye liti sa to mafat mo lemel lenlan lem shikyaktari. Second coming son nam tawa.
Isus na siya lala sikyak tari. Tako si lan makanta imin na ningin ang ilan tanay po kanya nga lulalfongi misya ka maul sonol. Na ye ka wikit nga ul siya may takyang na siya tenen na. Wikon ngol liya sikla tari. Wik akit nga ul siya pa sikyak tukun utakyak siya nga. 7 years of tribulation, pangan period siya ma, in full 1 year ko siya nga, manaklelan, el siya kuluklan na lata ko. Natukoyang na, sisas lata ka, tika naus naman na kayo. Hindi ka rule lang, pangan second coming siya nga. Lame lang lame, lata ka nanan ka, siya siya feel. Evi si sabta siya, fasingal tulus nga lakos. Na, yataw sinsi millennium, late me, aksasiyak fella sa siya, inkasao, isikyak mana kayo wa, na new have and newer tako. Pangin makatantasano, pangin makatinakanin samon, akyok yak kayo kay siye. When, even ka teudak yak, manayilya pa kada liyeng. Kat pangin mo COVID-19 siya upe, may ta siyang, ini som, itak, fakya mo, even kung days COVID chat siya nga, kumeme ticket paid. A dispensation of grace pagkadash nga skinlan ka pelchi na makuluk na ubeng If in one sign 666 nga kung tikay nis may mongonom. A skinlan ka fakya ke mol siya nga 2020 sikya. If in kung days COVID siya nga ito utak manis. May ta siyang so miss COVID siya nga. Skenan ko. O katash ke lang kalang Pacl niya klan ka. O fast ka pelche kuluk na. Elche kuluk na ito ko. Manakle. Elte ka in sa manakle niya na ifo maki restrainer siya. Masam from kanya ke marichin. Passage na phone ka puk na phone siya. Narong akong ka in came out siya. Sam from kin mwet lulalfongi na pay. Maekle. Siliaki. Pataka ke fosingal tolu ke fisisngan. Kowos waya pe ek te metlan kat ke kowos long cash ke pemwo. Shefaka inkanikin molen na shuwos. Ke kowos lulalfongi in Christ katil aklin kowosi inakalim la kowos malal ke el shoto ulela ke. Keshbin ngan matal arshurwos kadeta napaela kat faes makatil ulela ke. Na shin metlal. Emainge akpaye na sheshla katil akpaye na sheshla katil aksikosyo ke metlal. Kulo malla. Enchi maayin na yokshbela kat silya ki ke ngangan kat paus kat klein sapseng na. When a Paul Silas Timothy. Pangan salutation chingan. Metlan kat, sim na sin metlan kat inakay. Metlan kat, the body, the church, body of Christ chingan. Ngon pauchelos pengan. Tailos, long lutikikia, ngandal fosek, Paul electricity, in karanganalos. Ako musyenge. Katina samon mang wapen na kadin lutikikia. Katina is phone na message nga kat nikin message siya. Kapin week nga fa mo man know the message. Or kat nikin tinasmon nga katina lift the message. A kapin week nga fa mo lift the message. Na kaya katina ito message katina maulkin kan na kat offline message sa kuha. O dala pa message. Paul, Silas, Timothy. Metlan kat pa message. Manifo, pa signature siya Paul ilikiyang. Matakaroon lame kat. Metlang o Jesus Christ. Kengon. Silia kilos. Na I think kung niya nag-fashion nga, nag-fashion maurik finan ko for the last 70 years up to recently kaplani at penorek nga nga may tolo na bukul tolo pa siyang kanya mas talata siya nga
of course, vi got some get men get churning and then arpe prisila aquila to wella lospe. Matanchingen we. The lien numbering system singen. When that's all you need. Kotler makin met na po in fact wala na lang. Kasi ba so flock na get Old Testament kitchen. Tausin ton ngol chafla mat na tol fuku pasul na client sapsya. Look at the number. Nake makatash ke machine for fast years right nge. Liye reason activity nake mat lulalfongi. Kat makat mat lulalfongi. Is it biblical makatash ke nge? Kung ngon kat paus mange, this is key. Malivinter na lutikikia pange. Na metche maita masuwasa na tuya kaksuwasingin na wen na pole larang. Lie for frashers, lie background silang matulungan. Lie na kaya ngon mas fakamo, place ya kieldal. Ngon man ka lie church. Na kan may even makikiyap siya bakat makin nga taga ekin makat may church kan may kikiyap na kikiyap pakyapo si may na ng taga alam kalam ke salutation siya mat kalan sap tolu lankad na sin church mat lulalfongi Thessalonians problem siya pa me Lutikiya mo famo len lang len tagatari. Melutikiya plashing na katina shamon. Inability to preach the gospel la rapture, 7 years of tribulation, second coming. If I got ton la pelashin shamon mang. We don't know the message. Lead to not living the message. Lead na kaya not to be the message. Pangan background siya, the focus sila kumay taga kaya fostolyo ako siya pa suffering siya in perch mana kaya self-centered large in purify God na inrelakat perfect in the image of God. Suffering kaya kalain sap siya pa actual siya aknas na siya akayakat kadinuntan papodil taga shaman ke fostolyo ako siya problem siya ma-electricingan ina ka din le salutation siya nga matlan kat matlalfongi mati susta kang ngon pakalan sap siya te na upakantin 4-4 kam pay malan kat pamakadarang koror siya piya na pay masikatash siya Nara siya na flokle 1852 utakle gospel siya. May gospel siya crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Rome sapta siya fosingalon kos na kesingali korfin display ya kipa masingan ngalle appreciate Rome sapta siya fosingalon kos ngali kos. Wanan pangit thesis statements yung matagal kaya pukse kor laita silang Paul na sin Rome mo akalam nila mekan men lulalfongi siya even kan tiging ko mo siya katreda lang ang katsum na kaya fostoluakos inaksya fela lutina toto siya ka fos na toto siya nga kat matlan kad inanak kaya siya matlulalfongi kan mo pa me ngamlan kadashin kad nakan me pa me kat sisisay nga nefo man katakos na ako ng kat nakan me pa me langsi ingan misle monfusher kalang oret mawo aru posjel fena lemfe fakulan ngani kalan ke mawul silashne sano flokla shamon mai sikya navin kattaga liye rom sapta she fosingalan gos na yesingali kos akalemye pange ingam lalpol ke leta singe wanan
usia outline she na ke rest of the book. Akal miang aulena yok yen wosa shik. For singalon ko singalit ko display ye kulo malap tikin ke arulom. Na for singalon ko sakal miang aulena yok yen wosa shik. The buying inkanikin molala. Nakalan ka na shelos na keiwos lulalfongi. Nasin may met awaya nasin may shayin may The wosa akalim minas makadil oro inakswa sila met yematal pake lulalfongi makayna matawag na ke shafla. Wana mas la fact el akswa siya yematan kad ke lulalfongi fa mol. Pang lahat ang mapodil siyong nasin lulalfongi finan Rome. In that same consequence spread na ke lulalfongi yaral finan Thessalonica takada na mi siya crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ pa siya mol siya ngayon. Nakagat nta kya mol siya ngayon. Alla kalam na kya mol la priority la. Ket la baga din liye mas may taka. Utak yak siya. Ket la when iket na siya matlal na kaya met ma klan sa paykat. In fact mapayla ket la. Na kung kaya nakilin la piya luti kikiev ke history la nen ko siya. Specific audience la ramat ko siya. Tigin tres ka fa mo AI artificial intelligence tika ni stamalan ka. Katalia proud lan may ta ito ka obligated in our machine may ngansi may nelos matake mo lashing may ngansi lal pol lan forat na forma kaya ko kalan ngon in fact ak machine. Nasid ba na taka key question so kumay taka kadin siyak kaya salutation for sinagaluo o manapay sila kat pasapay kat katilikwipi kat manapay sila nganan katasin kat lulalfongi matawa ni kena shafla pa usi mol na ifin pay kat ntake mol singe ito la kada sumnain kasao mapatpad efo Allah efo mashi takaliki masing metiki masing efo manashluti sata tako actrisi metlas ko sayang ni mising na ingin apelin tui pelin kat folot na ke mapay si mainin na nash Shel Paul, Silas, Timothy. Kadin Tuna fakat in the presence leadership lan ngon lan kadin kat lulalfongi. Nashin church inakaye and at the same time nashin fellow na fon na Great Commission in fact medantakan na kemula singa. Pange order of salvation singa. Katta ko acknowledge la katilita manakayo. Elita tayo siya mula elita tayo siya Etisilena inkanikin mol siya elita ta elimination elita. We need to respect that pangikat siya. Katilita pakutin la lanlen na kayo. Na met lulalfongi tuyak when Paul, Silas, Timothy 4 fakat kusangan ministry pangin afin sa kinarpel tigin tres kanini kak na siya ngalin sompe in manik la we met la si kuam ko kusay kaya na kayo man pang masimay na kadin na. The difference here pa hindi ta ka kya kwaklan may at ta ka kya me kokalan God through the God Holy Spirit.
in wangen shang in ke mas gatash nga in mas was pailan kat pasmanya meta in small nara kachipa flok la calling shenge great commission shenge meta in mole someone need to preach the gospel of Jesus Christ every day meta in for laulia in sustekang on regeneration born again baka treat again Rom sapta si fosingalon ko singalikor. Mutay kalalfongi. At siya taga misika maklukluman to the very hand in a small sing. Nagagat isus la kang angan God. Kat actuasit la kat pingin a righteous in God through the work of Jesus Christ. Jesus Christ el actuasikat la el justify God. God Papa is not looking at us, he's looking through his son to see what he established. Kefela sing, el taga mole lam na fon na fel. God te justified nga, God converted, God law kay maman fel. When na Paul, Silas, at Timote, with kokosingon, te men na forward for mo kat converted, kat laboy malang fel. Proud dilar siya pa, masyasing kasaw. Proud dilar siya pa in proy, fak gospel siya nga may tanda ka nagamula siya. Nakat not yang, katapit nagatoko siya siya. Kaya katito, lulalfongi la katasing toko siya lang God. Sons and daughters, heirs, co-heirs, which Jesus Christ katoko siya siya. Wangan napay siya ng lasing tu fak, mapay lang God. It wasn't the priority siya. When masing payan mapatpata, kaslan God, malaki wayawangan nila. Skinon ko matulungan. Skinon ko nag-fasya slash makatantara mo siya ekin matkalansap. Malapay sila kalansap pakatarang kamay na horror. Kat not yang co-heirs nara mul sing dispensation of Christian makatas kengen ang kat remain as Christian. Meka pick up our cross, follow Jesus Christ. Kat tisipam ta meka singa sugo pang nakimalan from lan may kamema kat ital pitchela when na Paul, Silas, Timothy arang may tayong mole. Katisip pa liya plan kikiep, nakia-program, nakia-ouiyen fashion mo. Masi mauta ka, thesis statement sa ko taga kaya Rome sapta siya, fosingalon ko, singal itkor, lulalfongi matawag, lulalfongi shafla, payusi. Matawag ka lulalfongi, som na ni kaya shafla ka lulalfongi, no siya mole siya makatasik kaya nga. Nakumaya ngaytan ka na, pay, belang ka, yun, tari, Rep manasin mwet tari kikipin lutiya nga taga ngan kat in point kat ke cleanse-up siya. Kat remain, persevere, and at the same time, paita ka naki-aksa siya, paita ka kapas naki-fostolo akos nga, naki-purification siya makadin lila. Lakom kayo, kumema pangan, liya gospel siya nga, follow. May gospel siya nga, kayo kwal Jesus Christ. Wangan chat na makuluklan ay matang la. Play me akil ka man na kaywa ay matang la. Man pangay gospel siya. Pangan lang siya. Pangan may kalansa po. Pa Paul, Silas, Timothy Ashke. Pero dahil pain matlalos nga na yun na dahil sum fostol yung nag-aako siya. Likak siya kin makadikek na siya matlalfungan la. Elos mo dati lutiki kiyap ngan kayo kumaylos palakin nga na dahil siya lain mateng. In lang siya siya. In kasha siya. Parta ka fostolo ako. Kan la kadekadi ya matching. Kaya la kamuling ako mas nga as Christian. Kat persevere. Kat remain as Christian. Kat tita ka tuya kun ka siya nila. Kat sumsipa molan fel. Mo. Kat mataan na kaya kuklan kat magana. Pangan matali siya nga. Na at the same time, panangan, nganman ka din ka, they'll purify ka, they'll sanctify ka, they'll set us aside just for the work of God. Na Paul ilakalan mi, pata ka na kaya, mi siya mal, mamutula siya na siya matulalfongi,
men mano singan utsak sipel na ke meet the spirit ship tikin treskalen tak from kin masingan ke kunokon ke shipi ta tolu kelara kunokon ke medal mi jangan nganalu sesom na ye mga yok shpeka dineto pangma ka jashamon lutiki gyap ngenta ka na tuyak line akayamit ladvung guyesh so ingena kat remain as kat persevere being sanctified malu pa sikya ka mutulla siya ko glory siya pato ka kapasna ke rapture siya mat nga fo siya ke polil actress nga mat nga mutulla evintal lalfungi flok siya ma Jesus na kamtay ke pukan niya nga mat nga ne sokat met na mat mo lalfungi ukala lo so ma forsek siya aklu ma polil actress ke lata aklu siya nga pa me len lan lem ta katari mo som na ta len lan lem manefo met plan Christ nga utak le kadel promise mo met lalal funga tem ta ke el chakluk lena e utak ya met ngan pangan ule lalan ka ata na 7 years of tribulation chingan wana ka dakal me pel ikar som lala kesben pak na yok lan ka desipen na follow na in met lan ka ngan ta Israelites 7 years of tribulation and pa dakana siya tenelingan le follow pelchingan pa me manak lang el chakluk na siya being restrained in this dispensation has been cut the Holy Spirit and we might church kat ka in fact pa mo el chakluk na ko flanta ka manak lefo makimat lalfungi we are being sealed protected pelchi utak la church ela chakluk na ta kitin pel na kata wala chiyas taka lawok lamangan taka na kenanan ka ngatla le shal chingan mutul non ka shal chingan pel na kayo kon na kula ka nu utakya kata sanga sum na ke pel ka sum nie kayo masam from kanya ke sapta on ko ke singal ye ke revelation pangan kanon content lan 7 years of tribulation kum sum nie sapta ko slime ko sam from kanya church siya na ke tolu sam from kanya church to worship am ta ke saptakos katashin ka sao worship o saptaon ko fala pel keok ngan makayok mananan ka ngan sikya ka katashin ka sao church matlal fungi le shalala nan ka sal singan pakan ta sano in sikya kingen na pama ina kan sumaningen na din siya ti si bang we setan el kiepa ya tikin tres kalya me fe kato trena kiepa ya ke Seattle kain tak na nimni weekend na phone si som basket ma barbecue ma ingin na wangin lang afak ngain fight ko mingen na ke masing long kastan ka ingin na mit ko sai evin kom te issues te ngan nan ka pang pelchi ma wen met ka din for lao ya lal fun ngan nan ka din nil nan ka nakataka ako ste on a daily basis fact na me taka accept for stolu fale na ke ako sakal miang mwet version lulalfongi kat ina sangkulan na singkat keiwos pero na kewo fang na si sinroing ke supen lulalfongi lowos aruna kap kapet along silang kai sisuos na sin met niya oya pe yok ele lulalfongi lang siya. Fakon matlulalfongi ko, fakon ngan mataling ko, fakon ngan mamatlulalfongi tak yang na siya nga. Lang siya patakay mit nga. Navingap taka na papanan nanak masin ba finsak siya na kasi ben lang siya pakotang yok ngan kadil taka. Mit nga na finsak siya taka ngan, rep makikalain sa siya, lang siya nga. Pwede lalit. Case spell na kayo true kaksakin kat ke mana kayo may ketla eli ke church si may luster rela ke fasher si laldalingan aklu fasher aklu inakay nasiba na flokle matulungan na ke body of Christ si may electricingen na fakulo ke
Elo seshes na ke long session sie, which is a very good me character ke mwet lulalfongi. As a matter of fact, mana siya flash pa pangan. Long session sie. Na kat taga mwet lulalfongi mo siya kat able to long chefo when ngon kat ilyak sakpen na malan ngon kat pa usi fakulal katin mata kang. Finne persecution key element siya pangan. Lulalfongi long siya. Finne ko maurek na siya kat nagtali fin saksin. Skartak chuma Jesus Christ lucky fin saksin. It's payak men la fella. Fully God, fully man. Dan som na fin saksin na kes ben long siya kaulal God papa na siya met fel. Na kaya dus per kat us gospel singan. Masingan ay display ke action las na kayo. Naro, keyword singan lulalfongi long singan kapasya masimayin na kadin na Jesus pasikasak ke masingan long singan. Nakatsum liye. Payak na payak pa. Siya korin singal tolu. Siya korin singal tolu. Fosakos na kaya alikos. Paul penari sim na sin lulalfongi pangan long sing. Paul ilakalamyan long si el mungfishash. Ekalang. Long si el tia sok. Long si el tia sivena konkin. El tia encephalite. Long si el tia rama safal. El tia nanka kelchifena. El tia sa in malat. El tia wat la marikuluk na siya. Long siya el tia ngan ke ma kuluk. Ay ngan ke ma paye. Long siya el tia na falayat. El lulalfongi. E finsak e muteng impel na keiwos. Long siya el tia nanka kelchifena. Na finkatita na pangan masimay tagat liye kapkapatlan met lulalfongi finan Thessalonians Paul liye na inedal being persecuted o Paul liye lailos o kana ke lang sising aro as muteng as o yesima alle kalem ke mol mai lo sitela ke gospel singe when patsi sel taka el matang la keok na keok. O yesi machisel likia pa mashikachakla kum na kepelin suffering singe. Now mne dekan me ba kum going through all this suffering bakatil singe kum mo. Where malan got through the suffering singe by shape and mold. Ele perch makuluk na kewa le purify kowi to make you perfect in the image of his son Jesus Christ. By the God of Fosakos, body like telling me, we are sure coxiking God. Like also can like a lung sing, what's lung sensation, see a finne hamits of persecution of deleta in Molin, Shikachimachis, Akiatari in the shoes. Pangan suffering, singing. Jesus, if you got the mokat body of Christ, Jesus Christ by an foundation ke makatashkia. Na having only definition chima tikin treskel here ke she cornching although for shakut na kalushnen. Na ke might saplash for the last 70 years. Kata might ngay kin might Christian na ni kin namen na manas. Love does not keep a record of wrong. Long siya nga tinawag na marikuluk na siya. El tema. El sang na sin Jesus Christ. Finchak siya. When when Jesus Christ el naknas na kimakuluklash. If we are not able to forgive others, kan me katin na isusta kang man. May ngon lang ka de point kat kadinala. Forgive and love
kemolin Christian jelasın. Asuma effect kadalila katil na sile katlan nas na shike matawakin creation metikinal creator or kada som na ke perspective lan kata na foundation lan kata na bai vinga shoes ta kan lan kat kan mga nine metikat foki ke lom siga nga make up in my mind also mit my rock look na si cleansing nga na si sumtari. That's part of the life, that's part of the blood. Lan mit Christian I'm ready to forgive no matter what the situation is. Nara long si kap kapat. Kemat lulalfongi poli lo shukak sigin God. Like sovereign lalos ngan manakila long si singa losin kasha sisin si. To suffering. When daloret makin masi machisha is established. Tell the noret makin akwaklan mwet. Fella, kumama fell long si ftashilan fella nga. Oh, tingin tres ka lang si kung mantil na siya ka tingin tres. Kung lang siya mo siya nga, dito kung full la, lay siya giman nga. Power in church. Man nga makat Christian kat maulkin pa. Nara, salutation siya nga nagamat tulungan. 4 mile gas, lane gas ka journey la. Yeah, till lane, yeah, but that first ka journey nga. Ngon paus met nga nara. Strictly God's word is what they preach. If what that preach man dalito, na that maulkin, na that pa the message. No, message ka tas kem sing. Got so got yen leisle. Postli ki matolu, akatagatim megatara, comedian. Katwanagan fularik, may aksasakle bakadarang. Akatinaliet kayo fin saksi na lang Jesus Christ. Auya ke lutudan na ka tolu tefanal ko. Elan suprapakit ben langsi. Langsi lang na siya akataka me. Comedian ngena, ke mana siya flash my mola la fel. Kataka na ora ne comedian le katinaliela el keok le. Suffer because of love for us. Kataka may na aksak sila ngayon. Tuding siya tilak tikin tres ka lesyatal na. At kakakin siya nga. Ngayon mo na imply malan mo. Pakaf ka na yan. Makluk tala yan nga. An hangover. There's money lako. Nga play malan. Ingin. Ingin na tamalil. Kamtail in Christ. Kataka dituing siya liti malan ka ato. When God paspay ka ato. Timwet. That's the difference. Ingan sila kanta kasaman. Ngati obligated. Wangan matsapa. Kat pasapa. Mangayngan in fact malan kat. Mangaliak na pay. Pakotan yok lan kat na sik. Ngaki kumta ka na kya. Ngaki konisma siya nga metigi pat lepel. Utakyak siya bakat ntasano. Utakyak siya bakat ntasano. May tasaman masyaya. Tikin tres ko, nga may uniform ni Maui e fusay hero nila. Tal kakak tala longo. Masyala lan, naman tala singalal ko ipinyaring may way la pena free. Pakat tramon, pakat magada so McFly chikad. Pakat tinali samon na el siprup yaw ya telutudang nagaw tolu. Kasi ben long shell suffer. Jesus Christ will suffer in molila might fail on the phone na. Audience last ko for the last 70 years how we are preaching the gospel na si mwet lasha. Katram kin me uniform menu program. Yoktigi me shan Jesus Christ. Nara if in mwet tolu lal God ngeta I rather listen to them. Digin na what one for matangaw or of fascist lalos in the being a comedian. In mamalan kat pama. Piya na pay masing ako maske. Aksa fila ke fasakos akalam yang paingen spese panangkat konkin keiwos. Nasin mo din church na kawalan kat.
Kat konkin ke ouiyen muteng lowos, lulalfongi lowos ke pelin kalya keok nukewa masun kowos. Siya kain kaksakin Malan church mising. Locally, kusa universally, nga kaksakin universal man, basta San Antonio, man, I'm telling you. I'm not looking forward na doing oil lang silang kat ngayon in some long pasta siyang Wayside Chapel in San Antonio. This guy is preaching it. If I manilita message. If I left fall and preach, when in Molkin message. Mol lalapa, gospel and Jesus Christ. Now, is the message. What Jesus is guest like a man got in el, pangamit lulalfongi. Got the winner horror mo. Got shook mapay na sin. Matangkiya got liktigo. In karingen ma katil sina sistay na kayakat kadin sano flokman lem. Alle pos mataga or menu in our breakfast lunch dinner in sang karingen mwet. A fingat lima tenil someone gets sapta luwa at na. When kain mong open na pelsi fan. When system si makatil and manos nga. El somewhere makin fed naturally store kat can sustain temong olento du papapalos man. We just need to come and work and believe la kat lawr makin manos kat patimpol silan kat. Ang afat na paila ti interest ka lilitiya o sa school long ya sangangan fast kya nga. Ingin ako na nalimanak ka kemulak. El trambam ke malamakos masum na kanaus na high class silog. Yan ang ngating ariti. Na payas mo perun ka, ngariti, aman kaslan ka, ndak na ikek. Kaya kasik na kanam yakingin. Mata ko nga, efing ngariti na akos masim lang, ito masim lang molken, akos te molken. Pangkisya, mansewo na singka. Kespin matchisa sa rala, all cut lulalfongi on a daily basis, kat fulla making siya, makim Malan Jesus Christ, kada making siya na singkat. Pang offer up your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Boss may kaday na kanin mga bel tolu, kan mang piya na pa'y masing ako mas kamisingin. If wanan manaupe siya may tantaka, tingin kal, komnipan, matakan proyela keiwos ke, me, mission siya ko sa askengan. When na pasta siya masumatay, in normal sila proy audio metikimat nga service lam tawa ka. Elsom service lam ta ka usinga, elsom may kawali ko. Proy ni yang ngaw lam elsom ta tuem to na welcome mo ito. Di kina mga li sikyak yang am ta ko sa yelime ko sa. Mo trupo nga som, mo ta sano. Ay lo siya pa deliver message siya. Sikyak nga li kay simura. Pasal nga to ka na Tuna yung mata nga long matalfaka na nga sukya na yung machine. In kalim kela, what are we been doing? What we've been doing for the last 70 years in that regard, 40 years na ke gospel ng Jesus Christ kating kalim kela, ngan kat pa na nuskat ka klan sapsi. Te mata ka ako klan may market ka ako klan kat mo kayo na kating fakap mapay shuwas ng God. Kat siyang napay ngayon, lok-lok may tingin. Pagkataas ka dispensation of grace, fast kya, 7 years of tribulation siya ma, siya kuluk na naida kan manik la. Isang masingan. Non ka na kamo lasyo. If in Australia, tako na kikastan ka at pa, nakatilak ka lang min. Wangin mo payroll. Is yoke is light. Som ni kiliti kikiap. Tako na kikas mo lang kat magain. In that regard,
kulo kaksigin gat ke man nakkewa ma di kesla na shishi nakkeyi gat akes makin gat kai shike verfasher rashin fellishing got sanu nu takla got to get there, to get up there, faith in Jesus Christ alone. Okay na. Tuwi. Kom si Berit Malan. Listen, mwet. He's bad. Live your life to glorify God through His Son Jesus Christ. In the leadership, presence of God, the Holy Spirit. Tigin na dagak siyak sa fela, ngal sukak sa gingat kaya, may kakla na siya kasi. Tigin na daga kalya, keok siya maluti dia, fast na me. Tigin, kumgulang malap. And adi ko win na kaya, tigin. Man gulo malap ki machilash mafaki menge. Namdal tamay and sikra. Kulo Pangan tamay. pepalala ko. Gulo ang singat ki matkalan sa paru. Sumpakanak maluto ta. E palay kinda ka fakla anak el pakanak ko. Moyen ki takalala anak ang akademiya. Mission la siya pa. May tayo mauli. Mga mission la siya. Kung vinliyan na ki, wik tolo lang na misingi. As na discrepancy ko mali ki, mga. Kesin point na ki, maluto tituwa. The chairman ya pa text tituwa. Na mga, kung kunay ki kung sista pelo, mata, nene yoko kumalan ka ta pray kaya. Papa na, for example, dito, simle ki, masinge, el simle, tawang la singe te mawrekle ko siya. Masita nila, rekle ki, enzima, o rekle, publisher singe. Mabansil tam lilipan nga nga. Namdala ki funa, kung pangon nak publisher, kung pas collection la. Pangol dalek, David Sikuk. Fakta nila na tawang la siya. Kadet te da tawang la singe kat finde ta ka na ke. At pangyak ta, kat mata, lusya ke kat tatapana, pamalipan. Dan ta bokla. We're not going anywhere. Kadet na, kadet Kulo malap. Kat muteng na nasano ni. Okay. Kat pang nagtal sumpang much siya. Para kat tal tupok na siya. Fat mo. Kat yung crossy masingan. Crossy Pagkawre ta kumte relan pa kim ta wakian. Pangan. Pangai ka ta katajik ma sikya ka sidan le takka inisyong malala. Orela mo ten fosyak. Paun su nga sang igesta to ni lasha. Kat kafu fulena. Masima katashkenge connection na wo sila lemnishte lipan. Nasin publisher nge. Orala ta tari assurol Manda ke ye fashion. So, messing asking on the right veto, let me slipan. Katukoy na met ko la siya pas mas lamang fintel tafong lang, kata wipa na, alfuk-fuk lang falfalin mi siya. Eta may miya masing Eta may miya masing Eta may miya lalfong ilakom na sinkat papaw. Nakatpuray na sila ni Kesla. Elde gasma na sinwet ma sa nga sumsyuka. Lay kesla, syuk. Pangolan. Elevay kesla. So, point I'm driving at this. Masipayan na nga kung finliyan na kay Victoria. May tatuya kakataya, ngamtang itang din nga asol dahil kakataya. Judgment is for sure. Katlangas lang mo meling siya. Nanan ko wo. Nanan ko lan kat wo. Wona. Nanan ko lan kat wo. Nanan ko lan furel wona. Nanan ko lan gada. Mana ka de siyang in sipa ngan. May to wo ke la line furel siya. You tell me. Katsuan lang asla. Ngabit lang si. Ngalang ki courts na kayo yun ngalang ki hospital na kayo yun educational setting, financial setting. Court system siya. Ang atang li nga
judgment is for sure. Katlangas na mo me. Kaya singil muna. Wangin mauna. Ngamdang etang liki mat ngalutiye. Nga sol dahil nga. Ba, kumatama ka taro. Judgment is for sure. Kane pa, maka del fako, esikyak. Esikyak, eh? Esikyak, para ki Victoria. Kat mo wo? Kat mo wo na? Messi ba pa prem. Lazarus matam kya. Fin ko ba naknas, ang fact na sindalik limekos wiya kya. En sing am tawang akin, tulya kina si tulin ko vaki kapon shralyak. When I'm tormented. At kita likuya kin ta kana kyan sing ashwing eh. Upelek kayo kiya. Ni mangin ta kana si komla. Panga example kun la. Kung ako mafinsum na ki airport at TSA. Nga fale ni mita nga tungo ito tapos at liktik ako flauchak. Michelle, kemon mam ta tuto ko hum. Tuto ko ba me. Kom ni man na. Ako masama ke fascist laske. Finlo ke fascist nge. Fakt mo nimit kum som nikian Jerusalem. Nikin nako sige to kono. Amen. Man God. Men ka fong well na. Live fascist maurik nge recently. Kat shuk na en mare som kia ki taul sin keiwos. Kia ki rosin jivers. Kamangan kat pamange. Okul pa isyosang na jivensisya siya. Te ros. Te taul. Okul. Pange karen sa sinne. Akat shukan mare som to rikle kat mo. Well basta. The basta. Dikin dignis. Kung da som ki line emit. Me pakke pa pala. Liang katin mas. Elos siya makaimtel. Liang makat refers yang eh. Kat folok tan ki Roman system siya bang eh. Akat makat Protestant, kat protest. Ta fung le na yok pakat askem singing eh. Kat sife na Islam moli norik malasha fel. Why win the world and lose your soul? Why win the world and lose the soul? May mga din rat laki magkasya. Wal nga eh. Masakawul. Masakawul. Messi fa kik na siya. Ezekiel. Kung may sakawul. Kung may sakawul siya. Kung may sakawul. Kung tuya karalo siya. Itawo siya. To read the paper siya. May tayo confidence. So kailangan talaman siya mo ano. How is that gonna change somebody's life? Liang asom. Pakumul. Tang la. Nga fastiki fella siya nga. Pakumul nga siya system tan giya ka. Liktik ka. May kawak klok. Ngay masonin matak. Kipel si malusi. Tafula mo ulag nga. Ngay na sa kaya. Makalimiya ki ay siya tolngol alkos. Nga para siya kek nakmanas. Nakmanas. Should tafula mo ulag ka. Kung sabrang ki salutation siya nga namalipan. Was siya nga. Siya sila ra. O yes, yung ipe. Elasek mwet ma tu siskandalik sina chayra siya. Tatiok. Ngan fok pa keiwos ngan. Elikien na inner circle la. Kung sabrang kun matolo ba 4-4 nga. Kat 4 at 4 masyaplay kat fun night. Imalan ka ata. Umong basta si mafakli si Christmas to ani nga. Ilal to ani mtay ke Tuna. Tao si sisite siya sa ke Tuna. Basta lu amen ke. Are you kidding me? Mega tashkeo. Katakan ke mole la mwet, katakan me matayin kaksakin kat. If that is the case, katkan syukinte keruf la masikyak nga. Asis nga pangon na publisher nga. Ilan mo itapan ako, tas paul da las niya lang dal, wal si fon na ba siya na. Fakta dalwa na tafong lesi. Kulo la kung pangon dalak. Kulo, Kulo malam. Kulo. Fin mga si tafong le, kat siyang to din aksyon sila, kung nagkatsiya siya kilige, mo ita kakakilom siya riye.
outer court siya. El siya kyak may direction din mat ko mali ang lomang. Anak na swaklawin masig. El paraki na siya sa kumatawak siyang laldal. Kiki mao. Lom sin papatamakin in price ibang Australia in fundraising in. Kat fundraising lo malu am singe. Kum kama blessings on God in unfish. She kind of glory singe wangin le. So le shak namta in Tuna as a king. She kind of glory. Katilis la Lakum kan shak penawal. Katay pa na meto. El sole. Siya masya kum kan diek mo. Ilorella. Te siya makum kan di mo. It's just like a zero-bliss altar. Di ka nilang sinjin mi ka chule. Ewangan pa him Pacl kirik masingi. Parang a fakla. O kataragan ni Shberskek, tolu matiki na, may minister, avine basta. Mwete kas kum kesyut berskek, in kia pala mweta. Kum finta tafala. Chise siya tafamati, tolu tafo. Kotet, ko shuka na tiksishika tolang ke swimming pool and jivana kof. Na me, kada replicate di makikiyap me fast na kina siya flafela. If you don't belong, get out of the kitchen. Kumakiktoki. May men walyang mata. Manaksit niya us kumta siyang ta kof ito ko. Pelin manek lalak kumbangit. Tulay yung tan mo ito. Lamay tayo ni Kati. Mo ito pound yak ke phone sa fan Kati. Kamedel fak cash. Pangay calling siya na si Koma. Nga kuminte Rosyang. Nga kuminte kafakak masywas pailan ka ata. Nakifak na lim ni siya lipan na. Yang nga ulsumla. Finate nga ul. Pelikas kum long rapture. Shamanyo. Pelikas kum long naki. Fakik singal dulu fa singal alkos. Nampa singe on course. Kung niya managawalan pala nga sum connect lang at WWW singe. El equivalent na naging on course. Energy string kung pita ka nakta na on course. Malan fella singe. Demonic symbolism ba si Kyeok singe. Panag pel singe. Nga kumininanalin na o kyakat lagi kaslan gat. Nga kayo na nakantlik karati si maplek pa. Vati fuskia kikihaling iya. Kadin ang tula. Pel si feyak kata. Kat liwa na kitsia sila. Meto akos fasakos. Meto akos fasit. Kaslan gat. Kaslan gat. Napay na nga pel si mataka. Mga taka. Nga kum ininayin ay na Peter. John. Tula kay Council Jerusalem, man. Ito lahat siya silwikad. Kalmen fakla ka. Kung tulay White House ngayon na. Liyang ka din mas. Liyang siya siksin malik. Liyang. Pangay makadinan na ngayon na. Narakat kita matarik siya ngayon ta. Wala magan snap kayo na mga eh. You don't know what people go through. You don't know what people go through. Masih mga tinila baka din niyang sisinsi. So, kay masih nga sikyak nga tamliban, masih nga liyak ki sikyak tersunay ka nga they were shaken in the mind. Makin negative report mafulok na Rod Paul. La, met Christine Ngilman po siya kingin na as false word la rapture siya nga sikyak tari. Pam to kakatay again. Ako lo alam to ko usya na siya sila. Kadin mo to shamram kun la rapture siya na gi second coming. Narang akong vineta ko. Ngalip sila pegi video nga. Paslash ke pak maskun revelation year. Kumtala may revelation year. Utak yak church ke revelation akos. Nekisingalya utak yak tari of force again velatin.
Kadina nakikat yakuy. Sumlutay lakuy kastan gat fakatafo. Kunokon chiki turiti. Pange turiti. Fingat teta ke mange open na kadin dewushuman. Kada pan lamut men valvalin mise. Aksikan gat ke malututwo. Apa na ngara Kulo na malap tiking. pangkasa mga kansi tamalipan bakat kalya. Masul kaksikan kat ke tamlil chibuya nge. Tamlil chibuya nge el makatil kesna na silen pangunya nga ange kumne ngamta na sano kun pangunya. Mingay talay matlalfongi na aru sinake. He went through a lot of things in his life. Tikulo na tal. Tikna fakt siya nga sumlana tikna ifal faktek tisbepan. Na kemul siya natal nga helping person tangali na ke o yel tikin treskal da na pange papa singa taf atik siya natin na inako lang na ke or ma el chat na siya ma tikin el chuman ke tik singa ali reflectari mato na nakshi pang wisdom singa nga wangin ke mga nga taga na yaw jam naga kisima ngali ke tik siya natin nga ngali mo pange mas makatinin na finan ko sa inyo na kadin tafala tik natin teke kola tikin treskal teke kola ko ke ngan ka ke kalim mo ta ka ke paipal la ko marche na tamna nga fat na pai nga tekan malgan nine kuam kesben pakoten yokma utaga ke senchik sung efin kom pa an ko kumakula rapture singe ko mutulla singe either or can happen anytime. It's imminent. We're not in control of anything. Katte talaga de sundutu. Kat nikun. Katte talaga Jesus la sikmenge. Tapapala kalamimo maluwa sikya. Tet glorification. Matlalal na kayo misa mo glorification siya bakat sano. La kung mutulla kume utak yak siepel bang fin sak siya kadashken. Nara kasi siya sukwa lipan evin kom ko kumakol na. Ko siya online ministry lowos sa bang. Ako la nakiltakal nan lem. Nikmet Pacl. Bang kias fototuin akay katsisin siya. God bless you and your family and nagawa March 1. Lang siya lang kalang me misla lang katin buimat na kay walas ko siya. Tikin na tagarela proy, usya unsuwa tayo na kat. Inoy lang siya lang kat katsibata ka nagimalditilitu. Inoy lang siya lang kat. At tigin kung kulang malap ke managawa, kulang malap ke as kaya sinakyok ke. Kada usod pala ko na proy, silpe unan ke pelsinga. Betigat sum nage prayangan kain akalen met tuyas maasa. Well, kulang malap. Sisakluk, kulang. Muya na una. Ana kaya tuloy na kaya. May akfasye. Nepelisye kulang malap kaya asluman. We, nepelisye. Kulang malap kaya asluman. Kulang na malap. Natamalipan, talipu si uyak kong eh. Muna kaya to si uyak kong eh. Tune from Guam. Amla tune kulang malap kaya ngali kumiyak. Kaksyakin katki. Maulas kewa. Hindi kumiyak pe. Natal kenye, bien ako mamte na long wala kumakalami am long. Kulo kenye. Naging akalami na siume. Kumsimit makat papalisungye. Palanin kampozon. Asreng. Never laging yena. Ngata ka marsol yung pel nasa. Long. Well, at first, Kim na Charlie Klope. Amen. Klamalap ki. Maliyak Charlie, last name singa tang agyak kalemi pel singa la. Tamlel si uyashkel mutullay kaya. Tamlel Yoshiro palikken Charlie. Anak kalemi ke pel singa kinga. Oye, financiato. Ok. Balik singa nga isamuin. Sa siya na nga sista pe pelak. Na siya shmat Seattle marsh nga nakusin ito. Kade Tony Kulang malap kaya kalami loman. Kulang aliyak Charlie tayo sa amak. May last time pa nang ako noksi ba? Kulang malap. Kaksikin kat.
Balik mukul na first shibang alena compare peke orik malankada ngakulo ki interaction lala. Nadash ki alik person lomalap ki first si kumsinge ngale pe first si saye. Lomalap tamul chun kaksigin kat ke mulash kewa. Na fin pa classmate silak nge bange. Swerendi bingong bange lain mo na siyo. Neshwarenti bangan kasi ka Melvin mo mawas panangan neshwe. Yekala strong bange 1972 na 76. Pel na rise siya na kutu evinen ko siya. Plamala. Tingin na siya saas kilamalap ki ash peloman langlas na siyo. Ulo tambal tiginis. Tamdahil tamay kilamalap ki ngalitak team sa kola na inge uyash nge met nagat konok bange. Tamdahil tamdahil fulain. Online tamay. Nani masing nga uchi na post-force makumsinge ngan skip. Elche Stevenson ita glamalap tamlelki takope likia poshem shposhek kos na kewa. Nalagwa kush pushya mga pang edification jima kat di me attaboys yung ngayon kain. Mangatlikyak kube met ki aw. Kadin na kadin lift one another. Nangan pa sila may gosh nga sa project ngayon. Pas na met na kada siya yengin na fosya bangan. Dawak peki fosya Great Commission siya bangan. Kunawan fulat. Som na finfell on the phone na fakak. Peptay sila kinin ng Jesus Christ. Na kung di masafla siya, bakit tinarang bakit hindi karang discipleship. Discipleship siya ngayon naiyak. Fakat kain sang walan ba? Alle discipleship yan na pa ke masinga tigin. Lafat na pa. Umne lafat na pa lang ba? Masakawil. Malan ka ata man na okak makawil siya. Na panangara kadena na kadin ta fala. May da siya siya luti matamalu tuta yato lutafo. Fellows kain ngayon. Nakasimot ko ni yato lutafo siya siya pa natagkakanalak. Siya siya na lavo kanal. Tapos Judas pa setan. Judas pa setan. Nakipaya pala. Tamlalik siya naglaw malam siya. Somne ko na fin na Marcela kumsak na aswe nakalin ko na tandakin ye dahil sa nga fin siya komisyon sa kumsamas na mga fakjim mo baka nakandayakin nga namil chunil to kape me tikiya pshal nje nga dahil tamay na nga mo nga kalimi bainil tam dahil sishe roots kira Tamdal Rose, the last of the Moikin of the Cormac Path, Papa Winvin Polino, the family bang, Glamalap, na Tamdal Delita Romeo, Glamalap ki, Atenasyon Osun na sil, away ta, dan kaya kama Elia Lakwe, Rakay, na Tam Lambert Jackson, na Meltina Glamalap king alikom yakape, ni Meltina, kulo mala. Mga si founder ki Metleng in Kashikat, bakit we aspeke aw. Anayin na siya preach the cap. Stinson wakik tamlik lamalap. Tamday kenye Charlie, kumpa eta pe mulal tamlik lipa na kitantra school kay laok lamalapil. Mga ito siya tantra ingin na. Tingin Paulin, ay tala kung kinam tasis kel lemster Paul di paningin na. Kulo gasloman Charlene Harrison. Bange met matagawigat misingi. Gaksegin gat ngan make sure. Well, amen na amen. Tamtay klomalap. Nakataga ni kilusya singi. Kateta lastly too. Na panangara, tomorrow is not guarantee. Kat fakla na mo fin mo ulla sa katakalito. Metingan wala pricing. Ki faklas ki wun kulo si fun na natin kat ni.
Pitsesi mai teklekil Ephraim kelaisike. Kading sesil Ephraim dan kiseka na laisike. Skili pitsesi nge. Aisike lusit tunga utu chak na funeral morea. Tao sin luya tako. Sisa si lusak singala. Utu chak na kogoda. An pitsesi nge. Na Ephraim langan sin babat moel. Papa. Tonga pange. Any longa pange. Pange. Pia me kiseo. Apahel ma. God will provide. God papa le fa esi. Because he's a provider. Napala ko lang nila mo, sripa o ingat na inimata na si first ko ngayon na shrem la kwelgi takita ki inimea. Na signify kokul may tang patki injiven lame. Di petsesingen. Na dena enwagi Isaac mwente shake la pa. Usia atonement ji mas manyak ki Leviticus singal korfa singal singan man na kewa mas mol ki ashake Levitical system sa elozorek magan shine kosong i-proof aklal daga uchak pel se fan na rela kise se fan na the final sacrifice usta makulukla kuma pat kevin chak singe. So therefore Pusapa si matiging trescal daralan singaya. Ilan ko social daralan singaya. Kikiyap si malalawalan sintan singaya. Kanin sa lalal na sa lalal. Mangan na kayo patke sinjak singaya. Amen. Payapala fact mo, kumda ka from epang nakatalep, na roto, aman kan lang makuluklom. Manlemil patke sinjak singaya tari. Askinan ka masingaya. Bel sinangakumta kan lulalfongi keok. Naliksyung yangan matal singayin kan. Kikat long gingan ki ulayang mata kada sang na for a specific task for a specific purpose na lisla. Pasing ipesi mga tiskat yang na keok. Ngan matal perklit singayin. Well sinasikong. Na kalme pa fin pa kemwel Kachedin di kamas. In Jesus' name, I command. Mas lumayan fastigigong. In relationship, el kuluk. In Jesus' name. Kung command, kung mamay. In Jesus' name. In wulan mas. Kung face bankruptcy, dagan mo la rin luma. In Jesus' name, God is a provider. He will never forsake us. Katinin nakat finetaka in fact kimalan ka katinan lulalfongi. Kung finit lulalfongi, don't waste your time. Go do something else. When ilikia ka singa shirosh ilmo ngatte sumne kina ka singa taka na euros. Elo epe fact mo kimakto lufas ng lalgos wangan siyema kuluk kumra lang at siya kancha na nakmanas na kaya siyan kaskogingan madal. So what is that? Mr. Mekal me kaskogingan madal. Kung pa samantala Mo banong fang yung kuno malap ke invitation chingan. Blaspheming Kung constantly reject. Constantly reject. Dapat Jesus Christ in misya. Rome single fascia. Nga ako minlem talak fakla. Pahila Jesus Christ when kulo siya fanan na dinkat. Ephraim, vinne unilya Isaac, Ismail Shaknash. Nga ako minlem talak fakak. Dapat Jesus Christ when kulo siya fanan natal. Tukunan tolo el misya molyak. First fruit. Nga ako may wiyes mo. Wangan masyay, lulalfongi mo kay fun. Mana ka masyay mo? Mo wala. Nga mo pangan wan masyay. Pangan nga kusi masyitigin. Epik ko mako na kay siya flaluman ngan. The uniform ni Mekos kumakungan. The baptized na kay Kov. The siya tavas nga kung saan kay Mormons.
They som na road preach in confess. They uchak lom kay dawile ka church loman. Kom lalala ni pagka fun na la Jesus Christ mi siya vinsak singa molyak. Malan ka tal malala nga na kumparela convoludian maupesi. Met sang met koloman in Kiev komle. Baka nagkikusha online ministry. Mayan ka tumpray bukin mga in kanaus na kikiyap sima has been done. Pasi sa rakatimdahin siya wo. Lilala sila lang ipusora kiyaw. Fok kiyaw. Tekiyak ka na siya kanin rin mga. Li fakonen ko siya. Wangan le. Luke Chronicle it ko. Singala ko kadil fak mo. Fintalik na di ka pray. Auliak folok na yuruk. Fanga kam inmatayin ka siya. Walang pray lalo sa. Kate lang si pray lalo sa sumde. Sumna na siya de. Nabukyak le. Having said that, poshakegasla. Lame ashiruman. Detik interest kal. Katamla lipan ka. Lamis na lipan ba isyota. Kat paray lulalfongi. Laisikyak. Kung paray ke mamashiruman. Ngat paray kalya ta kanila siya. You cannot outpray God. This is how we communicate to Him. Kat faksifikin siya masalsalalang lash. Sisla, nanak ashngak, nanak Kweok-2. Wanasikan nakin shango shalikika, it's not going to help us. Ashmachikat nga, forgive yourself. Nanak mo na sa silo siyeta malo siro. Ako noon singkat, lalikesta na si mayen, mga na phone na nga teoramit. Ta kesipin nga som, connect na pa pako din lala, musiyang ingam tayo shesh. In sewo in misle. Yoshe, fonje ring yaut saplak niya. Kasi nga ntan kaya kandi eh. May nga latwing mo te wo. Report mata ka kay fonje nga. Nga ita mo kulto mo man. Kain mga eh. Di eh. Ang tan kaya kaya tabet wuk kaya. Eme kumpang kaya. Akaksikin matan na kewa man na wala mo kulto mayan. Akaksikin mo kung na kayo malidi siya ulan, falakon na yun kata. Kataga ni Proy. Katwetok lagi pasingin kaksikin kong katpapa. Kiltu siya ngi. Kala time zone fuga katashkeo. Kung blessikat. Inakalimila. Kumefalok. Kumefalok inistalik na tum. Nanaknas katpapa. Ina na kinikoti masisiyak, may nga kanarangan we ace mode. Tamlal si Wiyas kan tamlal lipan nila katayala na kalem. Finte si Jesus na ingan, siya bes na kifaklan lem Jesus Christ wala dum. Kat finishus na ingan, nakatfaliyak na pay. Lapan lang si bakdan lum na siya, kadin mo orapan sin matwiyas. Panang kifashali klasya, kat kaksyakin kom, ke matalom, ke superiority lom, ke wala na lom, maskala na lom, ke plan of salvation lom. Lela ka lang, pakatan lom, sisin silangan matal, inwi, kat na kewa. Osyan vulwas, kinugtugin mo yung mas, nugtugin mo yung lom, katinge, orek makinkat. Amen. Lomalap, aksa figi onso ko ngayon sang akes maganyakat, given na some malan wan na din kat, inda ka,